Zamsu Production YouTube channel thir tute in Java in Chiboy kan buk le acheu Russia television channel puandan in Russia Ukraine in dona kalmeka Western Alliance ten ral thuamin Ukraine an puireng anti Kim Jong Unan Russia President Vladimir Putin puinan volunteers nuai khatir ain huama ma se KCNA lamchuan thuchwa anla nei lo Russia Ukraine in dona hi thlangana animeka report in ang lo nuai ma se Russia in sipai singkhat sanga tanga sing ni sanga an chan toa Korotchenko chiwan North Korea lam report hi achuang le a North Korean builders and Russian occupied Donbass thom thatu tur ati July thakan Alexander Metsegora the Russian ambassador to North Korea a interview na North Korea mi puite hi builders thatak kan ni antai masi hun khir taka po natho anphur em renga abik takin Donbass lama an thango tangati North Korea le Russia hi Kim Jong Un pu hun lai tanga in thia em mai kha an ni a Russia le Ukraine in dauna hian North in America an huat em awangin Moscow an tanbura thanga z ani nu chiwan Putin point sipai a hlo venual tonen Kim Jong Unan Donetsk People Republic le Luhansk People Republic te independent apombok North Korea chu he in dauna huanga an ron ziong lut ani nga chiwan boruak hi apui chovia wangle Israel in Gaza sipai ada belbok Israel sipai te chiwan tunkar tirlama West Benga Palestinian hel roi tu pakhat an mana wanga phubalak tuma Palestinian lam atanga bailet na thleng theiani wangin ningani khan Gaza bula sipai tamjok an dabel Israel Defense Force IDF chiwan thuchwa siamin boruak omda an thlir nuwa IDF ten in ring renga area an vil theinan Gaza divisiona sipai tamjok thonlu hi rel ania sipai thonlu belte hi artillery infantry armor le combat engineering baka special force unit te an ni ti IDF chiwan soi ningani jing khan Israel tual chung thunai tu te chiwan in kalpona kong andang chata Israel sipai te chiwan Israel le Gaza in kalpona kong ber arrest crossing chu an kharbok ani West Bank marlam jenin khuwa thotan ni le thole ani khan Israel sipai te chiwan beipuyan thlaka beipuyan thlakna hian Palestinian tleirol kumsom pasari mi athia Palestinian Islamic Jihad Pol member ten khat manin an jinga hian an pol throi tu jinga mi Basem al-Sadi po atel ani Israel Air Force 10 Palestinian terror target Gaza mi an kapa Gaza Strip terrorist chunga zoldo chi an nilo an phuang tok zela chan ngal an niang ati Israel Defense Force 10 Hamas observation post Gaza Strip operation dawn niruk thariat sang ni somni pani inrin ni jinglam khan an bom chebok Israel Defense Minister Benny Gantz and reservist singni sangate atul thuta kau chuaka koi muna po engpo mason hal theitura in raring hal turin thuape Southern Israel le Gaza Strip 10 bomb shelter hun an mangtlei vara Israel lama tuma thile hliam an omhriat anilo Gaza Strip lammi sompanga an thitoa Iron Dome chumlo chatlawa na atho wangani Mizan lam report Israel le Palestinian Islamic Jihad te indona kara Israel ambassador to the UN Gilad Erdan Chiwan UN Mid East envoy for Venezuelan and Operation Breaking Down IDF then senior Palestinian Islamic Jihad commander Taisir Jabari antha chungchanga buaizualna achokang ti ahlo thua soichu akhak shrepa Palestinian Islamic Jihad 10 Israeli civilians rocket zachuang inan ka lain Palestinian Islamic Jihad hautupa thi thu mai lo boipui Israel mi puiten nun hi keini chuan kan huta civilians ten nun na hlut lo tu kan dim don lo ati Israel Defense Force 10 fighter jets nen Gaza Strip kan ka chanchu Gaza Strip hawin Askelon Asdod Sderot Yavne le South Israel mi puiten nun na der thonga anda wangani Iron Dome interceptor missile in rocket tamjok lo lut akapla a PIJ report danin zandar somtheng khan rocket za Israel an kapluta IDF chuan somriat bor velani antithung
somli pali chuan Israel border ron thlengin somthum pathum chu Iron Dome in a lo kap thla a abak chu ramruaka atlan engma poye khoilo anti thung voinlam report a chuan operation breaking down ni hni na an lut to a nizana tangkhan rocket za somruk vel Gaza Strip atangin akap chuak to a Defense Minister Benny Gantz an IDF te Palestinian Islamic Jihad terror group lakab zel turin thu ape a Chief of the Israel Defense Forces Aviv Kohavi report dan chuanin Hamas run health ministry Gaza Strip te an buai hle a Palestinian Islamic Jihad commander Taisir Jabar telin mi som pakhat an thia Israel airstrike a mi somriat chuang an hliam to nina soi Israel Prime Minister Yair Lapid chuan Israel ram chung Gaza Strip atanga ron beitu te hi atul chen beitu ran ni campaign kan nei tukanga zero tolerance policy kan manganga civilians liam tung tu te hi kan dim lawang ati